Sari bakunzi ba Tarisisopo minisa nk'ibisanzwe umunsi nkuko mubona no umunsi udasanzwe niwa munsi twama twakoze ibinabiri ariko tugashaka kugira twiyagire twiganirira umunsi turafise umutima udasanzwe ariko twiganirira tuze tunibuka nabacu baciyeho kuko natwe ejo ntabwo ari ahacu nicyo kiza kumenya umuntu niki ese nyuma yuko ava ku isi babica bigenda gute impamvu njijemo akaririmbo ngo twiganirira Jojo twiganirira sha je ni hande turi kuri Tarisisopo minisa nk'ibisanzwe niyo mpamvu navuze nti twiganirira Jojo uyu mwaka ikintu kidasanzwe ubona kiri kugenda neza kabisa uvuga ati ejo ntabwo cyari gihari ndashimana ko ikintu kiri kugenda neza kandi cyari cyaranze ni nk'igiki sangiza akantu kazima kabisa mu mwaka ari kugenda neza kuri mu buzima bwawe kaje nk'akantu gashaje akantu gashaje cyane uko ndi single amusingo ana wewe amusingo ikintu cyo kintu kiri cikinyo Jojo kubera kuri singo uvuze nuko ndi singo bivuze ko mbere yo kuba singo ntiwari singo sinari singo ko ndi singo je ntabyo nzi I'm single hajya uvuze singo uvuze ngo mba nzi kuri umuntu udafise uwundi udafite umukunzi my love my sweetie bana abari kuri Tarisisopo minisa nk'ibisanzwe Jojo ti Tarisise yubahwe nk'ibisanzwe bamwita tumukunde izina nimba ari tumukunde waranijyana n'ingiro uyu mwana waranacyabaye aratwika ariko hagaruka kano ngo ni singo bivuze ko uburo uri muri singo abari tayari bandi bafise ibyo ufise inyama bibeze gute uri tayari ko ako kanimero kawe bagatoye nta kibazo Dani attention nimero yanje nago ayavuga umuntu wari we wese bakunzi ba Tarisisopo minisa ageragira mbibutsa akantu yavuze Jesse nyene bagira uzo ikenera azosanga muri azoyisaba muri comment reka yuri singo gutanga nimero ni bisanzwe nimero ariko niba ngombwa mushoke mu rukundo none nyibahera kiba yibahe rero nimba ndimbati ngo kibahe yibahe ya undi munsi uyu ni wa mukobwa umwe batereta bakamudaraga ngo nukure ejo nzoguha pe ariko turi kuri kamera uze kubikuramo kameramani ejo nzogo ni atari none Jojo uravuze tujewe ubundi singo ariko mbere yuko nduyu sinari singo Jojo uko nimba utari singo uburumva arubatse urafise abana urafise abana uko nimba ndabafise bakwita mama nde Makingi ni mama Kingi zana babiri na wazane babiri babe bane hama birangiremo bareze nyine n'ubundi je shaka reba kuvugira Dani je shaka umugabo afise abana shaka umugabo afise umwana fana benshi barafishanya shaka umugabo afise umwana muri make azishingano zo kwitwa umupapa ariko muri he koko rega yabivuze ni mama bo Jojo uko biri kose urukundo ruraryoha yes urukundo ruraryohanye na cameraman arabizi nshaka niki wobwira abantu ugira cyo ugasanga barakunze ugasanga umugabo akunze umugabo mugenzi we cyangwa umugore akunze umugenzi we urwo rukundo rwose usagute urumva nabyo ngo babyita urukundo nkabona ngo umudamu arimo arakundana n'umudamu umukobwa arimo arakundana n'umukobwa ibyo bintu bisosa gute mu rukundo mwumva dusobanurire gute ufise filme bita too much irimo batinganye wabyumvire gute kwanza kugira ngo uyandike too much mugende kuri YouTube dawa chano ya Bikore TV hariho filme y'abatinganye b'abakobwa yitwa too much kubera ki wewe yanditse niko nabisanze okay rero urukundo ubundi urukundo ni feelings sivyo nibyiyumvo umuntu yiyumva nimba rero type kazi yumva neza ari kumwe na type kazi mugenzi it's okay
none ko nzi inyungu zose baba bafisemo je ndazi ko inyungu ari ukubyara umutinganyi ntabyara none inyungu ni iyihe Dani kuvyara ntago ari proje sivyo kubyara ni ibintu nyene biza bikitamo mu bintu reka nkubwire umuhungu n'umukobwa barahura bose arabana bagakundana n'abakobwa umwe ari umusore wundi ari inkumi hagiye bavyara hagiye batavyara ariko inyungu nyinshi ziboneka cyane umunezero ukaboneka iyo babyaye abana je umunezero wanje no kwishimisha gusa ngira no kuba afise abana I don't know yes we wamaze kubaronka uti nibindi abandi bigega biturigwe nta na kimwe genda bafise ariko utarabaronka arababaye ico nzi niki bajya abantu simpamya ko babishimye Dani babishimye hakicanyereka nk'ikigabo kikaza kunyata ahubwo giye ngo ndagihe noje uragiyereka je kwimbira kuntu batongozanya ariko hazagize uza kundaraga babigenza gute abantu bari hanze benshi barabikunda abatinganyi benshi bari hanze ugasanga umukobwa n'umukobwa nyene urazi je cyo nokora jewe sindakubesha jewe bishitse aho kugira mbo mutinganyi notera kanyamerika agasabune ese ibyumviro nkagira ibyumviro byo kwiyumvira umukobwa pana kwiyumvira umugabo mugenzanje none se utera agasabune cyo wowe wiyumvira umukobwa Nushimvira umukobwa nakomwe muzasha none Jojo ati tuzosha muzosha Dani ni gute ujya muri dushe ugafata isabune ukajya muri yehere hariho ubundi mwana hariho cyane mbe ntabwo uzikora igihe bishibuka vuga ari baracameneye hariya nawe yabuze ko abigenza ubwe ni mu bivuga ubuse nkaho ukagira gutya ati ngo ndagupasire wo bivuga jewe nabivuga ngo konda kaho semani wowe ewe bana nukuri ko Imana agira tubirangize oya reka nkubwire Dani urabona urukundo ni rwiza ruraryoshe jewe nkajewe ukuntu umeze uko nabana bivuze bakantwe nga je singira guyu umunonda sinkunda muremure sinkunda mugufi sinkunda w'inzobe jewe umuntu wese aje nyene nkabona ko nyene afise kirya gikoresho hoshe abantu muvize santimetero 20 na ariko zibiko ko nibyo buriya oya ndagari ivyo urukundo ruryoshye iyo muri kumwe n'umuntu mu vyumba kumwe mukundana mwubahana donc mutahurana niho urukundo ruryoshe ariko na cyane harimo agafaranga ifaranga ryo urabizi nawe ni cyambere nta rukundo nta gafaranga nta faranga nta buzima mugabo urajya urukundo agafaranga gusa kaje gufasha gatuma urukundo ruryoha kuko gatuma umuntu ugaragariza umuntu ukunda hari utuntu twinshi umukorera kubera amafaranga ariko amafaranga ntago ari rwo rukundo none haro nkwibariza akantu Jojo byukuri hariho urukundo rubaho urukundo ruriho turaruzi ku bantu benshi ko ruhari nawe urabizi jewe ndi kuvuga ko nta rukundo ahubwo ndi kubona umuntu ari we yikunda je ndakundana impamvu mvuze ko umuntu ari we yikunda ni we yikunda akongera kanibabaza hari impamvu urabona uzorabaye nk'umuntu mukundana mwatandukanye si wowe urarubabaye ni wowe urarubabaye ariko nawe abababaye kuki wokumva ko ukunda umuntu ejo ukamuheba nisi ibyo nakubwira urumva urukundo kugubaka biragoye kugira ngo uziyumvemo umuntu neza 100% nyine umwiyumvemo umve kumenga umubuze wopfa biragora ariko ikintu kirusenya gisambura urukundo nakantu gato nkashobora kuba arirwanye na sheri wawe fresh muri gato mumeze neza hahiye the craziness jewe mbona urukundo ari ubusazi kuko impamvu ari ubusazi rumara umwanya muto urwo mwino misi nkimara umwanya muto niko mwabigenje nega nabiyi myaka mwabwononye nawe undi kera urukundo rwari ruhari ubuse bahapana mama ntibasazanya ariko twebwe nyene n'ababiranga jewe ntabwo nzomeranya n'abantu bavanga urukundo rwo umuntu arikunda yamara kwikunda agashaka ibyishimo by'umubiri wiwe urukundo rurabaho nimba rubaho kuki mutandukana nyene ko biba byaragenwe neze duhindura isuku ukuntu itari ikintu cyose kigira iherezo na Bibiliya bivuga ubwo namayobera kikagira n'iherezo namayobera y'ubuzima ni too much ndakundana je nkunze umuhungu ndamukunda ari umwe hamaduhebanye nka nkundi wundi cameraman arabizi sivyo bazi ibibazo bibiri nk'umuntu turi kuyaga bakunzi ba taxi stop minister mumeze neza nitwa Tumukunda Justine naho yanyinye
presentation muranze muramenyereye ndaze ko maze kuhakora inshuro nyinshi. Reka tumubaze uno mugabo Dani. Wowe Dani kuri kurabwa ngo nta rukundo rubaho kandi nzi ko ufise umugore mbabare ndabivuga inkumi mwaye muzeye kuri Dani kari umusore mu vyumvuru n'urupapa rufise abana bahungu n'abakobwa. We ko ufise umugore mu maranye imyaka ingana kujyana abana bangana kurya. Haje ujya mugore wawe ntumukunda? Yes or not? Hari ikintu bita inshingano. Ariko ntibivuze ko dukundana. Hari inshingano umuntu ageramo. Banza urindire ni ibintu maze kubona jewe nawe ubwiwe kandi arabibona. Hari ahantu hagira umuntu akumva ko agomba gushaka undi kugira bagira umuryango. Ariko bivuze kuko impamvu ndi kwivuga ni maze ko abantu bafite imiryango bafise abana hagati yabo nta rukundo ruhari. Jewe ndemeza ko urukundo nta ruhari ahubwo habamo kuzuzanya umuntu wikunda. Sise madamu ndabyemana. None wo kuzuzanya n'umuntu udakunda Dani. None se ntago habaho n'ibishobisho. Mu bakobwa bose bakabaho. Oye. Irari. Mu bakobwa bose batuye Burundi n'isi kuko cyo wahise mujya mugore wawe nimba nta rukundo ruhawe. Nuko wabonye ko ari mwo kuzuzanya wenyene. Yageze kuri jewe twahuye kuko hageze ko nubaka. Hama tuca turakwegana bimwe nakubwiye de craziness ubusazi bwiwe bura n'ubwanje duca dukora umuryango turasarana n'ubusazi nta rukundo ruriho. Ikindi naco ndanavuze ngaho kugira ngo yifuze umugabo mugenzi we ngo fumakoresha ngakanyamerika umugore wawe ko tuzi kabingozi nawe kenshi ukaburi Bujumbura ukabutuga rimwe rimwe ko kanyamerika bugakoresha ngakangahe mondwe warabishiko kagakoresha. Oyaje iyo systeme narayivuyemo ariko narayikoresheje ndakubeshe none nukuvuga je nkiri umusore urumva naje bana ndi umugabo hari kera narahonje ko ndurumviriza ko bimeze numva abantu ngo bagiye muri Amerika kumva gagiye muri Amerika ari mu gitanda ariko se agiye niki karuko kazanye abanyamerika bo cyangwa murababe n'abanyamerika bakazanye hama nanje ariko nakanyamerika kabakobwa karabaho hagiye mudukorera izo mara nabo barakora akantu ahubwo bo bari too much ku kanyamerika kabakobwa nabo bakoresha gasamura muzo bigatewe n'abasa babigenza gute naho turimo turayaga ni ibyishimo by'umubiri ariko ni icyaha kandi n'Imana icyanka urunuka urabizi ariko ntabyo nabonye ku isi namwe bityoroshe ntavyirabira ubu rero nije mpindutse mu journaliste sivyo guys ubu rero nije mpinduye